Oldu diyecek o sonunda. Bunda vardı o da çiğmeleri var bir şey. Qanday saç kerak, qayerga saç kerak ha? Bo'ldi, rahmat. Yaxshi, rahmat. Mına tuğanдар şol bugün aylыбыздағы өз айылда жашабай шаарда турат. Ошо байкебиздин агоротуна кадастрлык пландап коюп экен мына ушундай илгерки кызыл китептин ордуда ушундай жеринде текшерип ишке алып бергенге жардамдаштык Кудай деп мынакей. Эми толук кандуу, эч кандай коркпой үйүн сала берет мынакей, чиймеси мына. Буюрса мынакей.